إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث کا امیر المؤمنین کے لقب لگفا والامام البخاری کے لگفان کے الادب المفرد کا مہار ارمن من کیمو مدنی دعا کرما ادی بعد دعاتا ننگن با الامام البخاری استغفار کرما فاپ قصہ منگدی جنو ما بیدی کے دعا کرم کے باب متا دعا کرما دعا اکلی بگم حدیث تکے اکلی بگم باب تا باب گنافنی ابابن ابسرہی ندبوا එබතු මිහාර අමනේ මිහාතනක් කියවි බාබතක ගායිසෝති දුආය පාවරපා ෆුරතම හදීස් का बयान को फैवणी कुम मिहालत गर्ल्स कम जहेरा अल्लाह हज़रत का दुआ करूंगे मुहिम का बयान को दिन फहोगा दिन ऐसवा मिवणी बाय दुआ त वार कोई ऐसवा बाय दुआ त सहाबिन कारी ऐसवा बाय दुआ त अबरा माना इबतुम सुमाना इकलेगम्मा उड़ा मधु कलिमतके गिना माना इकलेगम्मा और गिना दुआ तक मिता बयान पर बने तो गालमन में फहन निम्मा फमवनी अब्दुल्लाह बिन उमर के अलैहि रिवायत حديث رسول الله فعل عليها بأنني قال الشقيق بدار كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات. كلام فعل مي دعاء ورجنا يقرب من الدعاء ربنا أصلح لنا ربنا أصلح بيننا ربنا أصلح ذات بيننا أي على من قبل ربي أخون جمدو إصلاح قرباشي واهدنا سبل السلام وتسبيل الإسلام سلامة تري مغا على من هداية الكواشي ونجنا من الظلمات إلى النور. هذه أهم من عندكم عليكم كتريا الدواش واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه فعل بجمع فاحش كنتك ومحنا بجمع فاحش كنتك على من درب الدبان ده ورا جامع ورا مهم كنتك كريجمع دعاء متامي أنني ميجا جينا كنتك توجه تفسير أمرنا كوري هبتا واني كياف وبارك فدنوني وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. هذه على منك إبوغا بركة الله باش ميجي تفسير وهم باني بيانكو بركة الله بوكي إبوغا بركة الله بوكي إنا ديري دمها غوري هذا وهكا هم سلام صحتك كمفتك أدو إبوغ بهتو. هذه Allah subhanahu wa ta'ala rohodiga nawa basfulta ibe aha kamfatikamuga ekamfai lebvum adi Allah nurustama artakun ekamfai aduhum durkoddepu ei barakaillekumaki kamfatuga aduhumge barakai wa absarina adi aharminge fenuga barakaille awash fenuga barakaillekumaki ei mardwa amang enage बेलुगे नियमय अल्लाह देवों एना के फेनुगे नियमय देवों अदि हमें यार को ए लोलुम हेयो कंतत्ता बेलुम इल्म हासिल कुरमा अल्लाह सुब्हानहु कुरान की होगया अल्लाह सुब्हानहु व तआला कौन गाल वाफा वा इलाह कुलदुम अंतकम के किताब बला ए कंतत्ता कामद विस्ना इलाह कुलदुम अंतकामद विष्णुगे तौफीक लियुगे बेलुगे नसीब लिमु मिसालका उड़ा बना अल्लाह उड़ हत्तवाफा वाले फुरी हम कमा थरतका खांडा बीमा कसकहा गे फिर उमा मेरे अजाब करने कंदतका अल्लाह के कुलदुमतका दिनगन्नहा विस्ना फिकुर को कंदतका बना बेनु ए लोलुगा बरकाय अदि हमायकन लोलुगे नुगा फाफतकुन दुरहलिकुन बलन मुझे बेलुंता अल्लाह मुद्दन कुरबा बेलुंतकुन इलो रकातरिकुन
hime nene mige tere asako mihara mi zamana banana ma mi wara boda fituna fasada faalo fa zamane agumen higa ni komme di mek bahta wa hunna komme billboard ko belkam galas Allahu rusawa awra niwana kottibe amhenunge photo jaha istihara kurikam galas istihara kurikam galas adi agumen amuko mihara kan mi benu pura social media taka adi ege iturum bayim mihun ebatibe hamachina tv dosuga darin suriya erme goaga balahattaga egen dakka manzar tak kitam huturas e subaraka neti mehunge lota puga baraka neti kamfetta puga baraka neti embima e tibeni Allah nurusawa artaka musical waya dance hama evsechchen hitan nara tibe balahatta aduwa e baraka neti mehunge aduwa besnet kamfatu bes baraka adi mihar social media achiga YouTube Facebook ejhi roll kuram bidani khabar taka achila emihge lolan wata kamfata kongera hukam Allah nurusawa fata ichek fennan wata iveni nege hema agumena wara muhimmo bifada duwata agumenge loluga barakay labashi filmuga barakay labashi igumuga barakay labashi wa qulubina adi aharmenge hittakuga barakay labashi hittakuga barakay labashi ege maane ki hi e shirukun ekkiba fawa hituga barakay labaki e hituga shirukuge kantatta salama be tohire fawa hitakan ehi vegendium adi ege furu kama faafa kurma goala hitekkamuga anum adi difa'u kama makaru heduma ruliberi kama hasada beri kama heqdu bihunna medunna ruliberi kama mifada sifatan hitun filadium hituga barakal adis mifada hituge balimanu kantan hitun filadium ei hituge barakal maki ehi wajihe hituga barakal lebunima ehi dirigenda Allah andama qura hitakan ehi wana Allah birwati wa hitakan ehi wana dikkum terkama nifagun salama fawa hitakan ehi wana adi Allah tawakkul qura ilaha furiyama itumaru qura hitakan ehi wana adi Allah eku abadu iswa hitakan ehi wana kon halatika Allah subhanahu wa taala andama qura hitakan ehi wana hituga barakal ei hituge barakatuki ema mi alaya benwa emme muhimmu baraka hita barakay esawaki alagi huriha gunaman din tabawa ichki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis prabamani ala wa inna fil jasadi mudghah danna shanukashwaram alagi hashikanu gabe insanaga hashikanu gabe maskola ida salaha jasad kullu e maskola rangala vejiya bodi hashikanu rangalwa wa ida fasadat jasad kullu adi e maskola mubavejiyamu e muni hashikanu demuri huriya gunamane nubawane ala wa hiya qalb dannashi ei hite emma hituge barakal lebun edi dua kuran jehene ei hitaki ei agumege demuri gunamantan ya tabawa ichki den e fogal ni den dua ga Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina e adi haramenge abinge kibaga barakal lebash harmage abinge kibaga barakal leba imana ki abinna ki Allah kiyamante mi alam betu ala abinge barakal leba ki emihunna ki Allah kiyamante riwa Allah birwatiwa baikam galib emihunna ki Allah birwatiwa furihamayan nibafa awra niwaqa adi bera mihunna nokunna yero mihu iteriya nokunna yero mihu fituna ber nokura gala e barakal leba adi hamaya ekko abinge betu barakal leba ki mihunna ki gege gararu tibe bay kam galebo anaki mihun nokume jahiliya samanuga mihun nokume ule bay gutuga vijje barakate natiya penu hata ka beenu gade kono ko dimu e Allah subhanahu wa taala anhena levigoten ehbima yang hinu anata aminge barakate lebo ki mihunna Allah levi getakuga gararu tibe bay wa kharna fi buyutikunna ki Quran Allah Quran ekhabalum tan geega garana tibesh wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula adi jahiliya zamanuga mi nukume wala bay beenu mayna beera eves tabarruju ki ei hashiganu riitikam mihunna fennane helu kotuge e komme gotakan hedun galis komme gote ema abinge barakale mo ki ei
emihunaki ei getakoe gararu Allah ge gotta tibe bay kamga labwashe adi emihunaki ei adi emihunga baraka lebumaki ei enage ammiha firmiha ge hukutan ada koddinu e barakat betere himene nadi ama eya ekko fahish kantakun rakkaate fa bekamga abin vum adi ege iturum firmiha ge kantatta balhatta getere kanka balhatta adi firmiha nurhe mihum ge anweduma firmiha de jehuri agadare ko e abin ge barakat levu adi ege iturum e abinnaki ei firmiha de ke lobiwa adi ena de ke lobiwa darin gine darin libe mi abin ge barakat levu betere ge himene kantatta betere me himene adi ena abimiha firmiha de me turangalo gulumen otum Allah subhanahu wa ta'ala dafa wa mawadda emihun ge terega otum lo iba kulun de emihun ge meduga otum ei Allah subhanahu wa ta'ala abin ge meduga baraka lebu ge terega imene kam ke ege turung ena niftanuga enage mudala enage darina enage uriha kam rakkatul qur'ani hikam ga lebu ei abin ge baraka lebu kale fa ge du'a ga menani Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina adi alaminge darifas kolga bes baraka lebash darifas kolga baraka lebu ki ei darinna ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ki mantelwa ilah subhanahu wa ta'ala ruhudi ganna wa ule darin ki kam ga daringe baraka lebu nanna Allah ki mantelwa ni daringe ki bay nanna haida ema edaringe baraka lebu ki ei edarinna ki ei Allah ki mantelwa en bain bafainge lotaka finikam de darin take gotuga edarin vungei ei ki to Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala salih artakunge wa ka bayan korabere ke du'a ga kiya kam ga إلى وهيك ربا فني والذين يقولون ابنا منهن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا غرة أعين ألمنك برب ألمنا هبك الدبان دي الله دبان دبي على الدبان ألمنا هبك الدبان دي من أزواجنا أمك كي بيننا وذرياتنا ألمنك دارفس كل كي بين دارينك كي بين قرة عين لولا فينك إجمانا كي أميهن كي فرض بس تما بقى القرآن الله سبحانه وتعالى إنك بقتن أولي منظر فينا أميهن هنا دعاء قد مفدا بركات تري لولا فينك مد بيكم غير قد نباشي وجعلنا للمتقين إماما هذه علامنا كي مي تقوى ورنا إمام كم قال الله ما كي علامنا كي مي تقوى ورنا ميهن مقدك هذه بيكم قال الله එමෙන්නර විදාලවණි එමෙන්නකි තකවරන මගුදක්ක බයක බෙබේනි ෆුර්තම එමිහුම් තකවරින් උලේ වතන් උලේ දෙන් එෆෝ එමිුණා මගුදක්ක බයක වණෙම දරින්න අමින්ගේ කිබාගා බර්කා ලෙබුන් නාන්නාන එමිහුන්නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කියමන් තේවා බයකම් වා බයකම් ගන්න නුවාහිද එවනි හම කිතම් මති මකාම් තකේ ගෙනවස් දුනියේගේ එමිහුන්ගේ මුදා කිතම් ගෙන වියස් එනසෙ එදරින්නකි අල්ලාහ් ෂා රසූලා කියමන් තේවා දරිත්තකි කම් ගන්න නුවාහිදකෝ එනවන බරකා ලෙවිෆාවා darinna kashi ehmege mi du'a tawga menani wa dhurriyyatina di amenge dan faskol gas baraka labashi wa tub alaina den afa ke fa du'a ga menani wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim adi alaminna tawba labashi du'a nimma labani wa furihama nimma labani anas ke fa me du'a nimma labani wa tub alaina adi alaminna tawba labashi إنك أنت التواب الرحيم هم كشور إبإلهي جن توبة قبول كربات وبالباي إكوري جاء دعاء توبة مياه دعاء توبة اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا الله علمك في نمجيا علمك إبو مجيا علمك هتقويا علمك أهبنا دارنا مكانت التوبة بركة لباشة ميفهم يمنني مذكرني الله على التوبة لباش أكيد أي أحرمنا كي مي بني ونهريها يوم تجار فروا كل كريفا بيكم فروا كل الله دب بيلم غني يوم تجيا إبوم كم فتم إبوم غني يوم تجيا دب هيت غني يوم تجيا أبينا دارين كان تتوقع سيهما بيفا بتبين أحرمنا مهريها كم إجا إهما بيفا الله سبحانه وتعالى كيون تكا خلافة nimma walabam watubu alaina alamenge kantattaka alamenge farwa kuda kuruntaka kantattaka alamenge tawba labashi
alaminna tawba labbashi ma mihuri ha kame gafa du'ani mawala wa fa bani alaminna tawba labbashi sawbati harbi minna kibas kukkure bay kullu bani adama khata komme bani komme adam ge dareki ei kukkure bay eno abadu bes tibejheni allah ge hazratuga tawba wa edi tawba wa edi by far wa agtaki by far mihum allah ge magar rujua wa man ge bahuras ele emihum gole gole ba no ba kam emihum tibani mayusuf bay tawba we allah ge magar rujua wa man emihum rasala kam be bay ekam emihum ge lotakum kore fa emihum ge kam fitta konna emihum ge eki kan kam ga kore fa fatakum emihum allah ge magar rujua wa dur kam ge gotu deke fit ei ma kam allah ilaha ala tawba we ilaha rujuu je ilaha tawba qabul kurba bes kushen ge bismafa ilaha bodenu wan ilaha ge ala tawba we jiya fusse umagashe في القرآن الله ويقول فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تمن الله قال تكون كلام فرد النواشي كفا فكروا إسراف كفا وامهم تمن إله برحمة تمامهم أمي بكنا لاش إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى هنا فافي فسوي إبس فافي إله بدن وانا فسوا إله سبحانه وتعالى حضرته تدير توبة من توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وحيكر يا ابن آدم يا آدم بدريا إنك ما دعوتني ورجعتني غفرت لك ولا أبالي تبان إله تبا دعاء كفا أميد كريمة تبا غفافا تبان إله فسما وشي إفس فروان لبهتان كورم فهور كان تتكاش ولا أبالي يا ابن آدم يا آدم بدريا لو بلغت ذنوبك تبا غفافا فورا بكم غاوان عنان السماء udah forias mana ki gina mias thumma astaghfartani dunya fawati man tibang ilah hadata tiba fa'afus min dennabi ghafartu laka wa la fa'afus wa dabana bas farwala bahta ya ibn adam ya adam dariya innaka law ataitani biqurab al-ard khataya am kashan tibati man ilah hadata bin fureha min bara mere veligan يا إبن فافوتكم قابس ثم لقيتني لا تشرك به شيئا تمن إله بسجك الشريك نقرأ هذا تمن إله بدل قفيا لا أتيتك بقرابها مغفرة تمن إله تبا ابن الفريها من برا فافا فسون دباشيم هما فاف فسون دينهم جينا الله غزتك فاف فسون دينهم مي أتي كل فاف فيبانا ما توبة رجوع من الله غزت رجوع ما يسوع أبدوس ميها يومك أنم مسككم إيرم الله سبحانه وتعالى نبأكن تتن يوكن تتكس بدل كده يوم كده القرآن الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون هنا عباد الرحمن من تعالى مسيف بيان الله يقول بني بيانك يا الله فرأيتك أربع قرآن ولا يقتلون النفس أدي نفسك حقا كان لا قتل القرآن بينون التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أدزني قرآن بينون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يقول تكات القرآن يقول يوم فافا بدل القرآن عذاب بدل القرآن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا منهم عذاب الله سبحانه وتعالى قلنا قرآن إلا من تاب أمرها فافتك كفو الله يقرأ لك أوباب يؤمن إلا من تاب توبة بما الله في الصلاة إلا من تاب وآمن وعمل صالح إيمان توبة بإيمان بهيوم الكريم وعمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إمامهن الله سبحانه وتعالى إميهم كن مباكا تتم هيوكا تتكبد لقدر معنا إجماعنا كن كرمنا مباكا تتم هيوكا كراباكا الله بدل قدر معنا وكان الله غفورا رحيما أي الله سبحانه وتعالى جينا جينا فاهم في السواء رحمة التوبة مجفاء ذلك غوس كنت تذكر مني هذا أنا توبة بما الله سبحانه وتعالى هيو كنت تذكر مني هكذا أنا بدل قدر أمي ما كفا فتكون توبة
بيجن دعاء بس كليفان لما على فني وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم بشر بلاهي جن توبة قبول كرم بايلا تواب بمعنى قالوا من يقولون سبحانه بيان كفر بمعنى قالنا أي الله سبحانه وتعالى من كفار فسر ما التوبة وجه نصيب اليفاء ما التوبة وجه التوفيق اليفاء وامه كتبا لبومه أي الله سبحانه وتعالى التوبة بهما باتني دمه كم بيبسون البريم أي توبة وبتره بهمه توبة الله تعالى نيك توبة لبوم بتره بهمه توبة كشك كوروني ما توبة أبوم التوفيق دبون نيك كتبه أدي هم يا يكون أنا بفافا فسوس دنيا فوق دعاء فهو بعد أنني دعاء فهو بعد أنني وجعلنا شاكرين لنعمتك أدي على منك بإله من نعمتك الشكر وبيكم لباش إله من نعمتك لبني ما نعمتك هذا الشكر وبيكم لباش أو من الله أمر كره بكم شكر بتره منين الله دبا نعمتك إله نسبة كره Horiha kami seilah wasatu bima ilah Allah akan tetapkan nisbah kuro sababan nisbah nukro Allah nisbah kuro adiha moya ekkom kiaman terikam ya ekkom iskuro kiaman terikam ini kan nikmat lebih Allah kiaman terikam naga kuro ilah zikur kuro hiduna hadir zikur kuro syukur berwari is Allah nikmat debbi Allah subhanahu wa ta'ala ekkom taufiq debbi bayaka libe nikmat himbe harame eden jeni Allah alamin nakibelah syukur berwari ekkom galah شكر الله بيكو تو لبي مالك كاينا جهنا لا شكر الله لبي تي بيكو لبي تي اما الله سبحانه وتعالى لفظني مهن كي شكر الله بيكو تو اما الله عزتم ادي مجهني على منك مي شكر الله بيكم غلا ماشي مثيبين بها ادي بيدا ثناكيا بيكو تو الله سبحانه وتعالى ثناكيا بيكم لفاش مثيبين بها عليك بأن نحمد عليها حرم النكي بينها ثناكيا أدي بينها حمد كرا نيومت دوغا مچن حمد كرا بيكمغا لباش وركنا نيومن أقولنا اللي بيكم أقولنا نيومت تكامل أستو حمد كرا جي حمد كرا حمد مكرم إهمي ما أقولنا الله واسطة إذن جي كمني نيومت تك الشكر روا إله ثناكيا إله سبحانه وتعالى نيومت تك حمد كرا بيكم غالبهم أي الله سبحانه وتعالى لو بيودغنوا علىكو إله حمد كرا إله نيومت الدبيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد هم حشر الله رسله على كبين عن العبد أن يأكل طعامه إنا كيومك فيحمد ديننا الله حمد माने खाएच का अल्लाह एना दिन नियमय खाएच का दिन एना अल्लाह हमद करीम अल्लाह एना रुसवे एना लोग लोडी करना वासिफाएगे किता में खुदा नेमत लिबस एला हमद करो ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना किबन रुसवा कमके او يشرب وتينا او يشرب شربة एना बुई में बोयफा दिन अल्लाह हमद करो अल्लाह एना रुसवे مي الله سبحانه وتعالى روحي وديك الناصف إلى حمد كرو ميس الله لبي مواني هم أمام الدعاء كرنجين يا الله أمنك شكر الوا إبلا الثناء يا حمد كرا بكم لباش وأتممها علينا هذه على من إنيوم فريها ما قد باش إنيوم فريها ما قد باش بين رواية أيسوني قائلين بها ان يمتكوا بواهك دكا بكم غلباش معنك الله سبحانه وتعالى نسبكم اله سبحانه وتعالى دبني يمتكوا بواهك دكم واما بنعمه ربك فحدث القران والله وهي قربني ادي كليه فان نيمت تبان الى نيمتكوا بواهك دكاش اجمعنى كينا الله دبني يمتك الله نسبكوا حال مي الله دبني يمتك पैफाराम में देखें नियमित होगा हमें कर तेन अये दक्का नियमित होगा के दक्का ने अल्लाह में देवी नियमित कम इलाह निस्बत कम हम तो कुरान अल्लाह ने नियमित होगा के दक्का शे मुराद की इलाह निस्बत कुरान ऐसा जाने नफ्स बड़ावा हाल हो इलाह निस्बत कुरान ये बड़ावा का कदा नियमित होगा देखूंगे मैं होने लिबी हुआ इन्हें बस अल्लाह निस्बत कुरान हाल हम तो कुरान हाल इन्हें तो गवाह का देखो व अतमिमहा अलैना अलमन्ना इन्हें में फ्रीम को पाश एक माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलमन्ना दिव्य नियमित रखा तेरे को दिव्या अबद में लहटवा दिव्याश सलामत तेरे कमाए को लहटवा दिव्याश अदि ए नियमित
නියමෙත් තව තරෙන් එමෙ බොඩති නියමෙ ඉස්ලාම් දීනුගේ නියමෙ හිව අමල් කුරුගේ නියමෙ මි නියමෙත් මින් ගොස් එමෙ ෆුරිහම කොද්දේ පාෂ ෆුරිහම වානස් වරගේ දියා එම අලමෙන්න නියමෙත් ෆුරිහම කොද්දේ පාෂගේ මානේ කි අලමෙන්න එමෙ ෆහම අල්ලාහ් වසතුන් නරකෙන් සලාම බෙ සුවරුගේ වදෙමුගේ තෞෆීගු දෙපාෂ එම වරම් මුහිම් දුආ මෙතංගා මේ කුරබා ෆාමිවනි අබ්දුල්ලාහ් බින් අමර් ගාරි හරිබාවගේ මේවා මේ දුආ ඉමාම් අල්-බුඛාරි මෙතංගේ නවා ෆාමිනි දුආ කරුගේ මුහිම් කන් තෆාතු කි කන්කම එබේ ෆර්තවගෙන ජෙහෙ ගොම්බිකම සහාබේ කරන දුආ කුරබා ඒගෙන වහිකම දෙන්නන්නේ සහාබි බේකර ගාරි අයිසවා වර ජුමුලකම් වයිසෝරි හුරිහා අල්මගේ දෙරියොලම්ගේ හුරිහා කම ඒතරේ ශාමිලවා ජාමිඋ කලිමතකේ කියච්ච මාන කුඩ කලිමයේ ජාමිඋ මානයේ කෙලෙගේ මා දුආ ඒකේ දුආය මතාපයන් මෙවනි කලිෆාන දුආ ගයිසෙනි රබ්බනා අස්ලිහ් බයිනනා ඒ අලමගේ රබ්බේ අලමගේ අඛුගේ මෙද ඉස්ලාහ කරපාෂ වහදිනා සුබුල සලාම අති සලාමතුගේ මග හරමෙන්න මගදක්කවාෂ වනජ්ජිනා මිනත් දුරමාති නූර් අති අලමෙන් අදිරිකම අලිකම්ගේ තෙරිය නජාපත් දෙපාෂ නිරබ්බා දෙපාෂ සලාම කරපාෂ අදිරිකම සලාම කරපා අලිකමගේ දවාෂ වස්රිෆ අන්න الفواحش ما ظهر منها وما بطن අති අලමෙන් فاعلهم فاحش كنتك ومنعهم فاحش كنتكن سلام قدباش وبارك لنا في اسماعنا ديار من في المغبركه لباش وابصارنا من وبارك لنا في اسماعنا هرب ايغوغا بركه لباش وابصارنا ادي علمنگ فيلمغا بركه لباش وقلوبنا ادي علمنگ هتمغا بركه لباش وازواجنا ادي علمنگ ابينگ كيباغا بركه لباش وذرياتنا ادي علمنگ درفس قل كيباغا بركه لباش وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ادي علمنا التوبه لباش الهي جنجن التوبه لبا الرحيم وانت اله وجعلنا شاكرين لنعمتك ادي علمنا كي بيلا نعمت الشكر وروا بكم لباش شكر وروا بكم لباش مثيبين بها قائلين بها ادي نعمت ادي بيلا حمدك الثناكيا ادي بيلا نعمت واحد دكا بكم لباش واتممها علينا ادي علمنا نعمت فري مقرباش adenge fa imam al-bukhari itro hadis bas fulan gennawa faani mi babuga anas gefaan gar mi faaro menani anas gefaan ge duwa kuri game abdullah bin umar ge duwa ek kuri ga esnewani besama umar gefaan ge duwa ema sahabi be karam korba fa dara fumana kire ga duwa te bayan qur'an faaro menani anas gefaan ge duwa أنس كفار مدواق بأنني عن ثابت قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول إذا دعا لأخيه أنس كفار كلي كفار أخذ دعاء الدنيا مفدين كياي يقول جعل الله عليه صلاة قوم أبرار يا الله إنا لباشي إمه ولفا أبرار نكي هي لفا ميهم دعاء كتير هيولا فاميهم کے دعا گترے اینا لباشی اور هيولا فاميهم کے دعا گترے گا اینا لباشی ایم میتانگا بیان کو دبا فمونی انس کے فان میں دعا کو ربانی کلے کے فان اخنا دعا کو دے کم گا جا ورفرهم دعا ورگنا قد تکے کلے کے با هيولا فاميهم کے دعا هرفا بهم ترى همنين بفرتم كم ملائكة بيكرنا كيد قرآن وقام يا رب ملائكة بيكر مؤمن الدعاء قديك ملائكة بيكر إكثر بنا صالح أرضكم إبامهم ك نماذ غيا نماذ غيا إنهم سببتوا كم مؤمنون قدي دعاء مسلم أخذ دعاء قدينا نسكفان دعاء قدي أبرار صالح أرضكم كدعاء إنا شامل قرباشي شامل قرباشي ادي هاي کو بیان قربانی دعا کا دن میں جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار ادي هنا فاهمون كي انياوري وا فاجرون کے گتگا انياوري فاجرون کے گتگا دعا صالح هنا فاهمون کی دعا کا مینا پر لباش صالح هنا فاهمون کی دعا کا مینا لباش අනියාවර මාන කී එක කොණිකක අනියාව ෆාජිරුන්ග මාන කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හද්ද තෆානාලා දියුනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහ
haneelge inta fahanala da mihun ema ifada sifa libifa nuwa hewnafa salihunge duaga dabbash salihulunge duaa ki war muhimmoch hewnafa salihulunge duaa ki ei ummata adi ei war muhimmoch fardun nafs sabaki ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam fani innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum fa hamkashu tabamihun natya nasr libani التمامهن التيا رزق لبني تمام بتريت مني كم تين سوا بدعواتهم يعني بدعاء سابون وإخلاصهم يعني بإخلاص تلكم بتسابون هم بما ورم مهم كمان جاي هولا فا ميه بصفة جاي إنك أخونا الدعاء قدنا إنك أخون بترين كنت تنهاج جيفا وميه الدعاء قدنا ummatattaka hedwa kottinu bodukam jefa me kunche enange bodukam aragatma tawfiq utinu me dua karo muslimu tere adawa muslimu tere bay adawa tere tege ge nubakame ge jehmati baykom gawana bay me nasr devum adi nuba faafte ge tere garabo fatu baykom gawana ma nubakan tege tere ole bay ke muslimu tere wahum tere ole nya hunna hidayat takwa heyokan tatta me kan tatta badal godde me dua karo muslimu akhonna heyo dua koddinu e muhimmu kam migen e bayge hadis kora ekale fan ge dua ga me onnani ekale ge fan akhonna dua koddenya koddebbe helam aniyarnuwa fajirnuwa hulafa me ge dua ga mina shamil koddebashe hulafa me ge dua ga mina shamil koddebashe yaqumuna al-layl riyal qura hadis situr sifa me bayan koddebani yaqumuna al-layl riyal qura bayge tere riyal idus hadis situr me hulafa me sifa qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala reganu ge bayga alkan kommes member ka reganu ge bayga alkan qura bayge mifada hulafa bayge dua ga mina shamil qur'ani yaqumuna bil-layli wa yasumuna an-nahar ad reganu rodhifa ege maane ki reganu bayga namaz qura ko miswar ka dam namaz qura mi hunge adi dualu rodhifa ege maane ki dualu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiswa sunnatu aiswa member ko miswar ka rodhe homa prasati sabtagati mahmuti do pangas rodhe verin real qura hewlafa salih ariyalwa fajrunwa mifata maay mi hunge duaga mina shamil qurapash mina shamil qurapash mi anas ke faano ekale ge faano ge akhunna kodde dua eka aiswa ibarat ekale ge faano akhunna me fadai dua qurabakam Allah ja'ala Allah alayhi salata qawmi abrar laysu bi dhulmatin wala fujjar yaqumuna al-layla wa yasumuna an-nahar adinge fa Imam al-Bukhari ituru hadis wasule begennawani ituru riwayate Amr ibn Hurayth gari ekale fa bidalwani yaqul dhahabat bi ummi timan kale faana ekko timan kale faana mamma ane timan kale faana gendewiye timan kale faana mamma ila nabi sallallahu alaihi wasallam ges ariha gendewe famasaha ala ra'si ero kale faana war kuda tuppulo ero Amr ibn Hurayth vidalwani kale faana war tuppulo ero ma ekale faana be mamma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha gendewe famasaha ala ra'si dengi hindu ga kalege faanu timan kalege faanu ge boduga ay pulu bisemi boduga ay thakar e oga tiru kudakudin algona me kuri gawani kudakudina oga tiru ge baamma viwaha gennawa geneswa kudakudinna hekom hitumuga baabuga emihunge boduga firumalima kalege faanu ge ari kudakujje mi gette kalege faanu ge boduga ay pulu firumale vie wad'ali birrizq dengi fo kalege faana rizqu devvu mangedi dua koddebe ema bitanga rizq ge maane ki dunya akhirat ge rizq dunya akhirat ge rizq furta me ismani akhirat ge rizq e hewlafa hewa malko rivati akhlaq e rizq namaz qur'an ekam galebu alquran qur'an ekam galebu hewlafa hewa manta e husn rizq husn ama ya ekko dunya ge rizq dunya ge mudala Allah subhanahu wa ta'ala halal kore gotuga e rizqu hibene baykamga lepo ema sir a'lam balaga mi Amr ibn Hurayth hadith ke
ترجمة قاعد يسمعني كلي غفانا كي أي كوفا قاعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهار مفهوم قاعد كلي غفانا وهار وير قاعد كلي غفانا مركي بارا ورا كان أهرم قاعد يسمعني إف كلي غفانا ولفي كوفا قاعد إم مسلم كتير كلي غفانا هم بني بناء عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال مي دعاء بركات بسبب الله سبحانه وتعالى دعاء جاب كتبا كلي غفانا ويجن ديي ඒරු के කූෆාගේ ඉන්න මුස්සනි ගෙදර කලේ ගෆානෝ හිමනේ වඩාගෙන හිම මීගෙන් ආවමෙන් එගේ එච්චකි ආවමෙන් අඛුන්නා දුආ කොද්දනුගේ මුහිම්මුකම් උමර් ගෆා අනස් ගෆාන්ගේ දුආ ඉන්න අදි මී තාංග මී කුරීග බස් බයාම් මී කුරෙමොනෝ බයි බාවතෝගා අඛුන්නා දුආ කොද්දනුගේ වාහකේ සයිසෙම අඛුන් එගේ දුආගා ශාමිල් කුරුගේ මුහිම්මුකම් ආවමෙන් නම් මී दुआतकुम सहाबी बेकरोगे नि दुआतकुम में सहाबीगे ए बातें अदिन यफुगा इमाम अल-बुखारी इतरू हदीस वसुल मिगन में अनस के फान गाली रिवायत फावा रिवायत अन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अनहु अनस मालिक बिदालवनी गाली रिवायत बे قال قيل له कले गफान दन्न इन इखवानुका अतौका मिन बसरती कले गफान गाली हम मी अन्ननी बय इसमि दन्नवनी हम कशरू इन इखवानका हम कशरू तिबाग अखुम अतौक मिन बसर कले गफान गाली बसराय वहुव यौमइदिन बिज़ाविया ए कले गफान मी ज़ाविया गए अवन मी कुरीगा किया फरे हदीस तक तेरे बाय हदीस तक हदा गुरजकम का मानवा अवन में माने वकिंग इमारत कुरमान होते कोटरी हेदमा गे बिना कुरमा मिकत तक बाबू तक के नस्वा एगे अल्लाह नस्केफान मदीना के तकले रब्बे वकिंग गंडवरे हद्दमा के तांग ओबा कमवा वकिंग गंडवरे हद्दमा एतना बसराइंगा बे कबिन तक के गफान जियारे में पूरे बेर के गफान में बना काडवर कोलगो में ओलो बनी आइसमी अन्ननी ली तदउ अल्लाह लहु एकले गफान अल्लाह का हजरत का इबामे न दुआ खुद वो मंगेदी बसराइन बाय को एवं मीगे एंगे चकी कुरीगा सावन में बानी बयान को फमिदागा सोली है लफा मीहु के क्यारीगा दुआ को देवो मंग एदुमकी एही शाओ कुरेगा मा कमकम एही मसले नुकम एकम को एही एमीहु नकी सोली है लफा बायक बफा दिरितिबी हाजिर वेति बायकम गा वाणमय युकार दुआ उद्देश्य एर्ता मेहुना दुआ करबे देंगे कले गुफान मिफदे दुआ करबे اللهم اغفر لنا وارحمنا فرتما سواتما فني الله علم غفا فسماشي इमाम मुस्लिम के रिवायत का ऐसा वाणी करे फान गारियोगा मिया को दुआ करते दन्ना फे और तुम मिगोता दुआ कर कौन में कम इतना से करे फान में फते दुआ करते भाई भी दुआ اللهم اغفر لنا وارحمنا علمنا ए अल्लाह है علمنا फाफ सवा रहम लबाश المغفرة मी के तेरे भी फाफ फसो ए फाफ फसो तेरे हिमने एना के फाफ अल्लाह वंहना को देमा एना नि हुरि दुदा आदत दुदा फाफ के आदत फिलवा दिनमा अदि एना ए कुरीफा फाफ तक तोहिर को देनो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सा दे मी हुरिहा सिफत के मगफिरा अल्लाह का फाफ फुस्सा गुफरान के दुनिया ए के मान तक तेरे अन्ना मी हुरिहा कम اللهم اغفر لنا अलमिन फाफ सही तेरे बनन फहवाना वगना कुद्दुमा एना गागा हारला फकशी गही फाफ हुलवा आलत फिलवा देबुमा एना कुरुन फाफ तंग एना के फसाद में हुरिहा मान तक मी गुफरान के बा मी कलिमा के तेरेगा हिमने اللهم اغفر لنا वरहमना अदि अलमिन रहम लब्बाश एगमाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमतन यदि दुआ करो इलाह सुब्हानहु व तआला के रहमत बशा लब्बा बरकत लब्बा इम्तिहान मुबारक तब तक सलामत व आफियत लिफावा में कुछ गले को मिहरिया माने रहमत के तेरे इबादत اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة अदि अलमिन दुनिया का सेवकम अदि आखिरत का सेवकम दिबाशे मी हकीकत का वर बोड दुआए में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरक गिने मी दुआ क्यों वा कम गाय सवे अनस के फान कले फान रिमा पर अल्लाह फनी
ekale fana farak gine gibe rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi fadan dua korpa imam bukhari ya muslim ga al imam al bukhari sahih ga adi muslim riwayat korpa fa wa riwayat ga iswani anas ke fana vidala bani kana akthar dua nabi sallallahu alaihi wasallam bi sallallahu im gine korpa dua ki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar al kit qur'an wallah subhanahu wa ta'ala mi fadan dua qiyami hunna tamagi basuru وهي قربافة ثناكي وبافة حج قصة مفدين دعاتيني في القرآن الله وهي قربافة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الله قصد تبا دعاء قربا إبقى قصد دعاء مكرني الله على من الدنيا كهي قد باش آخرة دعاء قيد مغني إن الله يقربني يمين لك آخرة قد بس نصيب ومنهم من يقول هذه الناس يمين كتراتي بيقول مفدين دعاء قربا ربنا آتنا في الدنيا حسنة على من الدنيا كارسيكم أدي آخرة كارسيكم دباشي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدي على من نركن سلامك رباشي أدي سنن أبو داود قايس عن ثابت من أن عبد الله بن سعيد قال عبد الله بن سعيد قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بفتح دعاء ربي بين ركنين الحجر الأسود وركن اليمان حجر الأسود قفلك طواف قرار حجر الأسود ركن اليمانية إذا بدعاء كيوبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مدعاء دنيا هيو كمكي دنيا هيو كمكي أي إنا هيو آخرة تكا هيو كم نعمة الدنيا قلبي إيه باي एक इलमरी एक कोई को दुनिया के हुकम के नवाफ में तेरे गाय से तौहीद के नियम ए दुनिया के हुकम आदि हुकम हे अमल करम ए दुनिया के नियम तक आदि दुनिया के रिवत दिरोड़ में तना मसरिज के लिए मुकम स्पाइंग में बिदार आदि हमें को उड़े ने के का सवाल है रफा अनबका मिस दुनिया के हुकम तक तेरे ही ने कत खुलासा को बनया दुनिया के हुकम तक की यही एना आखिरत बेन माहुल है हुकम देखो एना गा आखिरत बेनुवा मिंबरा बेनुवा हा कमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिंबर को दे ए दुनिया के हुकम व देंगे फोगा आखिरत के हुकम तेरे हिमने हुरिहा हुकम खफल गादा सलाम गुमा क़यामत तो बिरवर कम सलाम गुमा सिरात मगो सलाम तर कमा को हुरस कुरमा मी को सेना स्वर्ग वदना दे एहन हुरिहा हुकम स्वर्ग मती दरजत लिमा नरके सलाम गुमा हुरिहा कम मी तेरे हिमने में दुआ की वरम मुहिम वर शामिल दुआ कुड इबारत min misdalna ege दुआ इक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्मे गिनै कुरबा दुआ गुतगा ऐसवनी मिदुआ ते दुनिया का अति आखिरत के लिए एम्मे बोलो ए नेमत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला आखिरत का स्वर्ग के लिए एम्मे बोलो नेमत की ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फेनुगे नेमत तेंगे फो मेना वकीना अज़ाब अन्नार अलम नरक इस्लाम परपाश नरक इस्लाम पर मी असो हकीकत के एम्मे बोलो की मकसद दुनिया का हमें गुड़े यही एम्मे बोलो कामयाब कि तो कुरान दावा करबनी फमन जुहजिहा अनिन नार व दुखिल अल जन्नत फकद फाज अदि नरक सलाम बे स्वर्ग व देवजिया एये कामयाब एहिमा एई आखिरत के हेयकन देबुगे तेरे हिमने ने जो होगे मी हुरिहा का सलाम बे स्वर्ग वन्ना बैकमगा लेबु हेम्बेगे मी दुआ वरब्बुल शामिल वेगुमा दुआ मी एगा वरगिन कंतत्तगे कुलेगुमा दुआ केलेगे फानो अखुरना केलेगे फानो मी कुरवनी اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مفدين دعاء كربي ما دينغنك بكلام بدنا فاستزادوا حديث تركض دباش मी हम वरक गिनाई ना हम ना बाक में मी दुआ करमी मा वरक गिना फर मी वरक गिना दुआ बे वरक गिने दुआ बे ते वरक ना जे फाम ना दुआ तो को के मी दुआ के मी फेगो हो दुआ करूंगे मी कांतत मी ओन्ना मी की हागी के और मैंने फिरना वरक गिने मी बेर में दुआ एक ही कोई गोतल ले फोन दुआ तक भाई फतो के बहरे हफ्ता को में दुआ का कियम बाकी दुआ है इस गोतक कुरान सुन्नत साबित हो के इसवा दुआ तब से बहरे वरकिना मिकादा दुआ तक बोले ऐसे के सहाबी की बस बड़ा कर उसने भाई दुआ तोगा इबारत तोगे बहरे मसरत एमा
مي دعاتك يوم دارم من في وتك الدماغ كي هوري حديث توجه سبعة مين ده أنا سبب فاهم فدين برا جام رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوس وفر بيت دعاء سيمانا براغن دعاء يقول ما نك سبب كلام سبب نون أدي ترك الدماغ دين كيف بدنا فقال مثلها أنا كهم يقول بدعاء كلهم كوري دعاء فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة أي ما كشان تيابنا بكتة الدنيا وتي الدنيا آخرة الدنيا هي كمان اللي بفاي هوريها هي كمان اللي بفاي إما مي دعاء كرمك بابكي مي دعاء كي مي تفسير ها كذا كرايش ये तफसीर फहम इंशाअल्लाह देंगे तो है गाँव में कियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को फहमनी मुस्तहब के मनी जवामिउ दुआ की एक माने कि कलिमा मधु मान फुं दुआ करके ए मुस्तहब के मनी अदि एनु दुआ ता तू कोल्लो मा बड तफसीर है सो दुआ ता दो कोल्लो एमा हमने सुन्नत साबित फवा मिमर नत साबित फवा दुआ का इसकंद अन सहाबी नत सलफ करेंगे इस दुआ ता ए इसकंद दीगे कंत ए दुआ ता किया फतो गावना ए बारा बारा गिना कर मावना ए कुले बेगम बारा गिना दुनिया आखिरत वर बेनो मुहिम हुरिया में शामिल मा दुआ ता मावना फिर अदे तुरंग हदीस बाय असर तक हदीस तक आदे मिफदा जामी दुआ ता कुले बेगम बा इंशाअल्लाह हमें देंगोरी हदीस तक कियानी देंगना मादमागे दरसगा दुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला नकी हो बसहा है बस कबूल कुरान नकी मा फेनुमा बेलुमा हिता अमिना दरिना हुरिहा नियमति गबरका लिंफा वलाइकुम गालिबुम व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।